Ayesireka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza ikaze muri aya makuru n'amakuru yo kuri uyu wa kane turi tariki 29 Gicurasi muri umwaka wa 2025. aya makuru araza kwitsa cyangwa kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turababwira yuko mu mujyi wa Uvira ibintu bimaze gufata intera yo hejuru. Abarwanyi b'intare za Sarambwe ku manywa twabwiye yuko bagaragaye bamanuka za Kiriba baturutse Runingo, ariko bikaza kurangira hatamenyekanye aho bagiye. Magingo ya rero twamaze kumenya aho bamaze gushinga ibirindiro byabo. Ikindi kandi turabwira yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze gutanga igihe ntarengwa ku barwanyi b'igihugu cy'u Burundi cyo kuba bavuye muri uyu mujyi wa Uvira ndetse no mu bindi bice byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi nyirantarengwa tanzwe n'intare za Sarambwe iraza kubahirizwa, biraza kugenda guteba turabyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru. Turaza kandi birumvikana kunyarukira muri Kivu y'Amajyaruguru hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'ubundi turababwira ko muri Warikare n'ubundi hongeye kubera imirwano ikomeye cyane. Ibi turabyinjiramo muri aya makuru. Turaza kandi kubabwira yuko hari umwe mu bakobwa bafatiwe muri Kivu y'Amajyepfo. Uyu akaba ngo yarafite umugambi wo kwica bamwe mu bayobozi ba AFC 23. Uyu ngo akaba yari yaratumwe ni nka wa wundi wishe vice guverineri wa Kivu y'Amajyepfo. Uyu nguyu wafashwe rero turaza kurebera hamwe amazina ye, ariko turebere hamwe n'uwari wamutumye. Ibi turabyinjiramo ku buryo burambuye. U Rwanda ruri muri bamwe bamaganye ubutegetsi bw'abarwanyi ba M23 muri Kivu zombi. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Hano turababwira kandi ko Joseph Kabila Kabange yagaragaye mu ruhame bwa mbere kuva yagera cyangwa yakandagiza ibirenge bye muri uyu mujyi wa Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kurebera hamwe iby'uyu mugabo, ese yagaragaye mu ruhame ari mu biki, byagenze gute, byose turabyinjiramo ku mugaragaro. Abajenerali bagera kuri 29 bose b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bari mu mazi abira. Uribaza ngo aba basirikare bari mu mazi abira gute, byifashe gute? Ibi turabyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kugaruka ku magambo ya Muyaya. Uyu akaba ari ministre w'itumanaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yongeye kwikoma u Rwanda bikomeye cyane. Turaza kurebera hamwe ibyo uyu mugabo yongeye kuvuga. Turaza akandi no kubabwira ku bijyanye na situation iri muri Ituri nyuma yuko ubuzima bwongeye kugaruka aha muri Ituri. Hari hamaze iminsi hari imirwano ikomeye cyane, ariko ubu tuvugana amahoro cyangwa se ubuzima bwongeye kugaruka mu baturage. Ngibyo rero ibyo tugiye gusangira muri aya makuru. Birumvikana na makuru maremare, ariko turaza kugerageza kuyanyuramo mu buryo bwihuse. Icyo nakubwira rero, ikaze nguha ikaze kandi winjira uterekaho like yawe. Ndumva nifuza like 10 abana gutangira aya makuru ku buryo burambuye. Ni wageze hano rero terekaho like yawe, twihute 10 bagere duhite twanzikana aya makuru. Turababwira kandi ko niba waribagiwe cyangwa se akaba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, nyemerera n'ubundi subscribe yawe witerekeho. Mu gihe uterekaho subscribe yawe wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera bakita asigne de la notification, akagufasha kugira ngo mu gihe twebwe dushyizeho inkuru hano ku Ibendera TV ujye uyibona tuyikoherereza utiriwe utakaza umwanya wo kujya gushakisha. Ngibyo rero mwese mbahaye ikaze aho muherereye. Niba urimo kutwumva twandikire ubitubwire
niba kandi utarimo kutwumva amajwi utari kuyumva neza cyangwa wumva bitakugeraho neza, twandikira ubitubwire duhite tubikosora hato tudashiduka twacurangiye abahetsi. Mu kanya reka twinjire muri aya makuru ku buryo burambuye, ari nako kandi ngaruka nsanga like 10 tayari mwamaze kuziterekaho. Yes, nongeye kubaha ikaze mwese aho muherereye, abari mu bice binyuranye mu Rwanda mwese ikaze hano ku Ibendera TV, abari mu turere tunyuranye, abari mu ntara enye n'umujyi wa Kigali mu Rwanda mwese tubahaye ikaze, abari mu bice bitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na hamwe mutubwira yuko muri kumwe natwe mudukurikiye mwese tubahaye ikaze, abari muri Mozambique, mu Burundi, mu Bugande, Afrika y'Epfo, Cameroon mwese mwiyumve mu ikaze. Hanyuma n'abaherereye mu bihugu bya kure nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bushinwa, mu Buholandi, mu Bwongereza no mu Bufaransa mwese ikaze hano ku Ibendera TV. Niba wifuza kudutera inkunga cyangwa kudufasha kugira ngo uyu muyoboro wa Ibendera TV waguke, nta yindi nzira nukunyura cyangwa se no gukoresha nimero nakamenyetso ko guteranya 250 71917000822 cyangwa se ushobora no gukoresha Momo Pay 16924469 ukaba wageze ku Ibendera TV. Ejo bundi hari umuntu wageze gutya aratwandikira aravuga ati nkurikije uburyo mwitanga mukatugezaho amakuru, bemereye agacupa k'amazi agera guke rwose kuri Momo ahita arambikaho akantu rwose. Tubashimira cyane mwese inshuti zacu mamu tuzirikana aho muherereye. Twihuse rero reka twinjire muri aya makuru ku buryo burambuye. Aya makuru reka tuyinjirire cyangwa se tuyahere mu mujyi wa Uvira, ni muri Kivu y'Amajyepfo aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze gutanga ultimatum cyangwa se gutanga gasopo ku barwanyi b'igihugu cy'u Burundi baherereye muri uyu mujyi wa Uvira, bakaba bamaze kubabwira yuko bagomba guhambira utwabo byihuse bakava muri uyu mujyi wa Uvira minsi ya vuba cyane. Amakuru aturuka mu barwanyi b'intare za Sarambwe avuga yuko abasirikare b'u Burundi bamaze kongera guhambirizwa nyuma yuko mu minsi ishize bari bahambirijwe bakanga kubyumva. Noneho uyu munsi intare za Sarambwe ngo zababwiye ziti turabasaba kuva ku butaka bw'iki gihugu kubera yuko iki ni igihugu cyacu, mwebwe ntabwo ari igihugu cyanyu, turabasaba rero kuva byihuse ku butaka bw'iki gihugu. Intare za Sarambwe kandi zababwiye yuko batagomba kurenza iminsi nibura 2 bagahambira utwabo rero bakava muri iki gihugu. Ikindi kandi ngo ibi nibatabikora baraza kubirukanisha imvura y'amasasu cyangwa se imiriro ya za burende na za mashini gane. Ngibyo rero ko ibintu byifashe. Hanyuma uko nubundi muri uyu mujyi wa Uvira situation uko yifashe, nagira ngo nkubwire yuko mu makuru yatambutse twababwiye inkuru yuko abaturage babonye intare za Sarambwe ziri ku mirongo ari nyinshi mu rukerera ziva hakiri bazimanuka mu bice bigiye byegereye cyangwa se basatira uyu mujyi wa Uvira. Makuru rero hari nuko bamaze gutereka ibirindiro byabo ahitwa Tema. Magingo yatuvugana ahitwa Tema, intare za Sarambwe zamaze kuhatereka ibirindiro ni neza ku misozi yitegeye umujyi wa Uvira. No kuvuga ngo usibye n'imbunda uri hano hejuru muri iyi misozi ya Tema, neza guhita uwohereza ikintu muri uyu mujyi wa Uvira
ni nko gukozaho cyane. Abandi kandi bamaze gushinga ibirindiro ahitwa Kawezi neza neza haruguru gatoya ya Medical Centre SOS Village, neza neza haruguru y'ibi bitaro bya Medical Center SOS Village. Ani barwanyi b'intare za Sarambwe bakaba bamaze kuhatereka ibirindiro byabo. Ibi bakimara kubikora rero nibwo bahise batanga ultimatum ku barwanyi b'igihugu cy'u Burundi baherereye muri uyu mujyi wa Uvira ko bagomba kuhava byihuse, ibyakwanga bakabahavanisha imvura y'amasasu. Iki nakubwira kandi kubijyanye na situation iri hano muri Uvira nuko nubundi abaturage abifite bakomeje guhunga, abatifite nubundi nabo birumvikana ubwoba bukomeje kuba bwinshi. Ariko kandi ahangaha muri Uvira icyo nakubwira nuko situation imeze nabi cyane, abaturage imitima ntago iri hamwe. Iki nakubwira kindi kandi nuko abasirikare ba FARDC nubundi nabo bari muri uyu mujyi wa Uvira ngo ubwoba ni bwose, kubera yuko baravuga bati nubundi isaha ku isaha imirwano iraba yubuye. Ikindi kandi bazi neza yuko M23 intare za Sarambwe zimanuka nukumanukana ibikoresho kabutindi. Abarwanyi b'intare za Sarambwe rero nubundi nyuma yo gutanga ultimatum ibi nabyo bikaba byabaye nk'ibi uhabura abasirikare barwana ku gisirikare cya leta ya Kongo no kuvuga FARDC. Ngiyo rero situation ko ubu tuvugana byifashe aha muri uyu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Twihuse reka n'ubundi twerekeze muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Warikare, naho hongeye kubera imirwano ikomeye, akaba ari imirwano yongeye kubura hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe ni ihuriro y'ingabo zirwana ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano rero yubuye muri teritwari ya Warikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi mirwano amakuru aturuka aha muri ibi bice aravuga ko yabaye mu gitondo cyo kuri uyu munsi, aho ngo hahanganye uruhande rwa leta n'urwo mu barwanyi b'intare za Sarambwe. Akaba rero ngo ari imirwano igamije gushyira akadomo ka nyuma ku butegetsi bwa Perezida Tshisekedi ku ruhande rw'intare za Sarambwe. Amakuru kandi yaturuka muri ibi bice aravuga ko leta abarwana ku ruhande rwa leta ngo aribo bagabye ibi bitero mu gace ka Banamureba kagenzurwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, ariko ngo ibintu bikaza kuba abana bibi cyane. Aha muri aka gace ka Banamurema nk'uko bivugwa ngo na gace kari hagati ya Katobo na Ambukuru, aha muri Warikare ngo akaba ariho imirwano ikomeye cyane yabereye. Ariko intare za Sarambwe ngo zikaba zagurukije amabombe ateye ubwoba ziyerekeza ku barwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bigasobanura cyase bigasobanurwa ko rero iyi mirwano ngo yaririmo isatira utundi duce turimo Urusambu, nyuma yaho abarwanirira ubutegetsi bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo bagendaga bahunga basubira inyuma, nyuma y'uko ngo intare za Sarambwe zari zirimo kubotsa igitutu. Ikindi kandi nakubwira nuko ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi bakomeje kuvudukankana abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, kubera yuko ngo baravuga ngo aho kugira ngo muzagaruke kudutera cyangwa kuturwanya, twebwe twabirukana mpaka tukabageza ano mu bice mamwa aturutsemo, cyangwa se tukabarasa tukabarangiza mwese. Mu cyumweru gishize nabwo kandi muri ibi bice hari habaye imirwano ikomeye cyane. Imirwano ikaba n'ubundi yarasize abarwanyi
abarwanyi b'intare za Sarambwe. Iyi mirwano ikaba yarasize bigaruriye uduce twinshi two muri teritwari ya Warikare, aho twavuga nk'agace ka Kishonjiya, Kirambo n'utundi duce twinshi kandi dutandukanye. Ahangaha muri ibi bice reka twihuse rero tugaruke ku nkuru. Ni inkuru ivuga yuko hari umukobwa watawe muri yombi, akaba ngo yarafite gahunda yo kwica bamwe mu bayobozi ba AFC M23. Umukobwa ngo wari ufite misiyo yo kwica abayobozi batandukanye. Uyu mukobwa rero ngo akaba yafatiwe mu misozi miremire ya Murenge cyangwa se y'Umurenge muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 29 Gicurasi muri uyu mwaka nibwo hafashwe uyu mukobwa wari nk'uko bivugwa ngo yari yatumwe aha mu Minembwe kwica abasirikare bakuru bo mu mutwe wa Twirwaneho n'intare za Sarambwe bagenzura ibice byinshi byo mu misozi ya Murenge. Amakuru rero yatangajwe nuko ngo uyu mukobwa yafatiwe mu Mikenke, n'ubundi ni ka gace twahoze tubabwira kiriwe kaberamo cyangwa se kagabwemo ibitero hakoreshejwe drone zo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Uyu mukobwa rero ngo afatwa akaba ngo yaturutse ku ndondo ya Bijombo yerekeza mu Minembwe ahari icyicaro gikuru cya Twirwaneho. Uyu mukobwa wafashwe nk'uko amakuru itangaza ndetse nk'uko nawe ubwe ngo yabyivugiye, ngo yavuze ko yitwa Nyamanoro kandi ko avuka kwa Tahiro mu Kajembwe. Ahitwa mu Kajembwe rero ubwo abadukurikira muhazi muragenda mutwandikira. Uyu mukobwa rero ngo yakomeje asobanura ko yatumwe n'ingabo za leta y'Kinshasa kujya muri ibi bice cyangwa se kuza muri ibi bice akabashakira nimero za telefone za bamwe mu bayobozi b'uyu mutwe wa Twirwaneho, ngo cyane cyane iz'umuyobozi mukuru wayo ariwe Brigadier General Charles Sematama uzwi cyane ngo nk'intare batinya muri ibi bice. Aka gace ka Kajembwe uyu mukobwa yaturutsemo ukagenzurwa ano mutwe wa Gumino uyobowe na Nyamusaraba, uwo bivuga ko ngo ari igikoresho cya General Masunzu kuva kera cyane. Bigakekwa ko rero iyo diru cyangwa se iyo misiyo uyu mukobwa ngo yaba yarayihawe na General Masunzu abinyujije muri Nyamusaraba. Si ubwa mbere Lieutenant General Masunzu ashinjwa ibyo bikorwa byo gushaka guhekura abantu bo mu Minembwe, kubera yuko ni kenshi byagiye bimuvugwaho. Hanyuma rero uyu mukobwa akaba yamaze gutabwa muri yombi, akaba rero ngo yaraje guhekura bamwe mu bayobozi batandukanye batwirwaneho. Uyu rero afashwe nyuma yuko kandi muri uku kwezi kwa gatanu General Masunzu ngo yashinjwe kwica Vice Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo ni Gasinzira Juvenal yakoresheje umukobwa uwo bavuga ko yamuhaye isumu, no kuvuga umuti w'imbeba, nawe akayimuha. Uyu mukobwa rero ngo yahawe isumu umuti w'imbeba, nuko uyu mukobwa nawe ayiha uyu Juvenal ibirangira imwishe. Ngayo nguko rero nubwo kandi bikomeza kuvugwa, uyu mukobwa we uvugaho kwica Juvenal we ngo arabihakana, gusa n'ubundi akaba yaratawe muri yombi. Ngibyo rero reka twihute. U Rwanda ruri muri bamwe mu bahakanye cyangwa se mu bamaganye ubutegetsi bw'abarwanyi b'intare za Sarambwe. U Rwanda ruri mu bihugu 12 byamaganye ubutegetsi bubangikanye n'ubwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa M23 umaze igihe warashyizeho mu bice byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
umwanzuro wamagana ubu butegetsi wafatiwe mu nama ya 12 yo ku rwego rwo hejuru y'urwego rw'ubugenzuzi bw'akarere ku mahoro, umutekano n'ubufatanye kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabaye ejo ku wa gatatu kabera i Kampala muri Uganda. Ni inama yayobowe na Perezida Museveni wa Uganda, u Rwanda rukaba rwari ruhagarariwe n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga General Retired James Kabarebe. Abayitabiriye kandi barimo Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ndetse na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa DRC yitwa Therese Kayikwamba Wagner. Umwanzuro wa gatatu w'iyi nama uvuga ko abayitabiriye bamaganye gufata ubutaka no gushyiraho ubutegetsi bubangikanye bikorwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe bafashijwe n'ubufasha bwo hanze. Ubufasha bwo hanze ntago higeze hasobanurwa ubwo ari bwo muri uyu mwanzuro. Aba bagize cyangwa se aba bari bari muri iyi nama kandi banasabye ishyirwa mu bikorwa yihuse kandi yuzuye n'impande zose bireba y'umwanzuro w'akanama k'umutekano ka Loni w'ibihumbi 2773 wo ku itariki ya 21 Gashyantare muri uyu umwaka w'ibihumbi 2025. Mu byo uyu mwanzuro wa ONU uteganya ngo harimo ko M23 igomba guhagarika imirwano ako kanya no kuva mu bice yafashe, n'u Rwanda ngo rukareka gufasha abarwanyi b'intare za Sarambwe. Magingo aya ntacyo abarwanyi b'intare za Sarambwe bari batangaza kuri iyi myanzuro, gusa ku munsi w'ejo abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba bavuze yuko hari ibyo bazatangaza, ubwo byose mu byitege tugomba kubibagezaho 5 bwa mbere mu ruhame. Joseph Kabila Kabange wayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye kugaragara mu ruhame. Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagaragaye ku nshuro ye ya mbere ari mu ruhame nyuma yo kugera muri uyu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amafoto Lawrence Kanyuka umuvugizi wa AFC/M23 yashyize ku rubuga rwe rwa X yerekana uyu umunyapolitike aganira nabo. Nibwo bwa mbere Joseph Kabila yaragaragaye mu ruhame kuva yava mu buhungiro. Uyu mugabo yahuye n'abariya abanyamadini mu gihe uyu mugabo rero akaba yagaragaye mu ruhame ubwo yahuraga n'abanyamadini batandukanye bagize amwe mu matorero n'amadini y'ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amafoto rero akaba yagaragaye n'ubundi uyu mugabo arimo kuganira n'aba banyamadini, ndetse bimwe mu bibazo yabajijwe uyu bwana Joseph Kabila Kabange yabajijwe niba nta mpungenge aterwa n'ibihano yafatiwe cyangwa se akomeje kugenda afatirwa na leta ya Kinshasa. Avuga yuko Tshisekedi ntabwo bamuteye, ndetse ashimangira ibingi bavuga yuko mu minsi mikeya ngo Tshisekedi agomba kuba yavanwe ku butegetsi. Twihuse rero abajenerali 29 b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bari mu mazi abira. Ihuriro ry'imiryango itegamiye kuri leta iharanira uburenganzira bwa muntu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no kuvuga ONG DRC harimo Human Rights n'itsinda y'impuguke z'imiryango itegamiye kuri leta
bagaragaje ko bahangayikishijwe cyane n'inkubi inshya y'ifatwa y'abayobozi bakuru mu gisirikare cya FARDC kuva kuri uyu wa kane no kuva ku wa kane ushize tariki 22 Gicurasi muri uyu mwaka. Aba bakavuga yuko ngo heruka gutabwa muri yombi ari General de Brigade Pierre Bangwesize, akaba ngo ari komanda wungirije w'ibikorwa bya gisirikare muri Dungu mu ntara yaho Iwere, ndetse akaba ngo yarahoze ari umugaba mukuru w'ingabo wihariye wa Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko iyi miryango itegamiye kuri leta izobereye mu guharanira uburenganzira bwa muntu ibivuga, ngo Brigadier General Pierre Bangwesize yafatiwe Kinshasa n'inzego z'ubutasi za gisirikare zo muri Kotoro, hanyuma ngo afungirwa ahantu hatazwi igihe kiri Kinshasa. Igihe ari Kinshasa ngo ategereje koherezwa akwivuriza mu mahanga. Muri icyo cyiciro kimwe iyi miryango itegamiye kuri leta yazamuye ikibazo cya General Banza Kaburo Joseph wahoze ari komanda wungirije w'ibikorwa bya Sokora ya kabiri muri Kivu ya Amajyepfo, nawe wafatiwe Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Itangazo ryasohotse kuri uyu wa gatatu tariki 28 Gicurasi muri uyu mwaka rigira riti kugeza ubu ihuriro riragaragaza impungenge ko mu bajenerali nibura 29 bafunzwe, 27 ari abavuga igiswahili, kongeraho kandi ba ofisiye n'aba sous-ofisiye magana bafunzwe mu buryo bunyuranije n'amahame y'uburenganzira bwa muntu ahantu hatandukanye twavuze haruguru. Iyi miryango rero igasoza iri tangazo igira iti ibi bintu byose bigira uruhare mu kurushaho kuzambya ubumwe bw'igihugu ndetse no kurushaho kumva ko hari ibibazo bikomeye. Ibi rero ni ugusuzugura ndetse no kuvangura abaturage bamwe na bamwe. Iyi miryango rero igasoza isaba kandi ko uburenganzira bwo gusura aba ofisiye bafunzwe bwakubahirizwa. Iyi miryango kandi igasaba ko inzego z'ubutabera za gisirikare zitegura imanza zabo kugira ngo ukuri kugaragare, bitabaye ibyo ngo barekura bakagaruka mu buzima bwo hanze. Ikindi kandi iyi miryango yasabye ngo nuko ingamba zihutirwa zafatwa kugira ngo General Pierre Bangwesize ukurikije uko ubuzima bwe bwifashe, kubera ko ngo buteye impungenge abe yarekurwa yivuze, ubundi bamukurikirane yenda ari hanze ariko afashwe kwivuza. Ngibyo rero ibi igarukwaho n'iyi miryango nyuma y'uko aba bajenerali bagera kuri 29 bose bari mu kaga. Twihuse rero, Patrick Muyaya ni Minisitiri w'itangazamakuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye kwikoma u Rwanda mu gihe yavuze ko yiteguye kugira uruhare mu gushakira igisubizo cy'ikibazo cy'umutekano uhuza Joseph Kabila Kabange wahoze ari umukuru w'igihugu Igoma, umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru uyobowe n'inyeshyamba za M23, bigafatwa n'ubuyobozi bwa Kisekedi nk'uburyo bwo gushaka kugira ikibazo cy'abanyekongo, ikibazo gifite inkomoko hanze y'iki gihugu. Aha niho uyu mugabo ngo yahereye avuga yuko ngo umwanzi bahanganye nawe bamuzi kandi ngo baranicaranye mu biganiro i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akavuga yuko ngo uwo bita ko ari umwanzi wabo ari u Rwanda. Nkuko rero uyu muvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya kuri uyu wa gatatu mu myaka
itari mike yashize yabitangaje ngo yavuze yuko u Rwanda ari nayo mpamvu y'ibiganiro bikomeje gukorwa n'abunzi ba Amerika kubwe ngo guverinoma ye ntishobora guta igihe ku bashaka kugira role za kabiri mu bushotoranyi bw'u Rwanda. Mu kiganiro n'abanyamakuru ku itariki ya 27 Gicurasi Muyaya yagize ati tumaze imyaka 2 mu rugamba rwo kurwanya u Rwanda, mu by'ukuri ntitugomba kwibagirwa ko umwanzi turimo kuganira kuri ubu cyane cyane ya Washington DC kugira ngo tubone ibisubizo ari u Rwanda. Nta mpamvu yo gutekereza ko dushobora kwemera kurangara no guha amahirwe abafite uruhare rwa kabiri ku Rwanda. Iri ni hame ridakwiye kwibagirwa. Ntabwo dukeneye hano kugira ikibazo cy'abanyekongo, ikibazo cyaturutse hanze kandi cyagaragajwe imbere na mugenzi wacu Julien Paruku Okahoja. Agaruka ku magambo ye nyuma akayasobanura, wahoze ari umukuru w'igihugu nk'umuntu wo mu bihe bya kera, Patrick Muyaya yizeza ko ubutumwa bwoherejwe na Joseph Kabila mu ijambo aherutse kuvuga bwari ubutumwa bw'intambara. Agira ati navuze mu minsi yashize ko perezida w'icyubahiro ari umuntu mu bihe bya kera. Mu by'ukuri iyo ubyibutse wibaza ikibazo kijyanye no gukuraho igitugu, mumbwire ko turi mu rwego rwa demokarasi. We n'umuryango wa politike bahisemo kutitabira amatora mu gihe muza kuvugana ko mugiye gukuraho igitugu. Kubera iki banze kwitabira ayo matora? Muyaya rero akaba yongeye gutunga urutoki u Rwanda, avuga ko ngo ari rwo nyirabayazana bihishe inyuma y'ibibazo birimo kubajyana mu biganiro. Twihuse rero turi hongeye kugaruka ubuzima nyuma yuko hari hamaze iminsi ibibazo bijyanye n'imirwano n'intambara za hato na hato. Ibikorwa by'imibereho n'ubukungu byasubukuwe mu buryo busanzwe mu minsi mike ishize mu dusantere duherereye hagati y'uturere twa Jugu na Mambasa, nyuma yuko umuhanda wa Mongwaru Gereyi we n'umuhanda witwa Mongwaru Gereyi wongerewe imbaraga mu kuwusana. Ibi rero bikaba byaje gutuma kugarura uyu muhanda byateye igisubizo cyiza cy'ubwikorezi bukagenda neza. Amagingo ya rero abaturage barishimira ko ubuzima bwongeye kugaruka ku mupaka wa Jugu na Mambasa. Mu mezi ashize aka gace kari karanzwe n'imirwano ikaze hagati y'imitwe yitwaje intwaro n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC. Ibyo bikaba byari byarazamuye inzitizi ku isana y'uyu muhanda guhera mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka. Sosiyete yitwa Suro Palmier niyo ngo yari yatangiye gukora ibijyanye n'uyu muhanda. Abaturage rero batuye muri aka gace bagira bati dufite impamvu yo kwishima kuko si kera na gato ikiro cy'umuceri cyaguraga amafaranga menshi cyane kubera ibibazo bijyanye n'ubuhahirane, ariko ubu ngubu ubuzima bukaba bwongeye kugaruka. Nshuti bakunzi bacu rero mwari mudukurikiye hano muri aya makuru, ni munyemerere mbashimire cyane mwe twabanye, ariko nongera kubibutsa guterekaho like zikazamuka ari nyinshi cyane. Nongera kubibutsa kandi guterekaho subscribe niba utari wayiterekaho, niba kandi uri mushyashya no kwibendera TV nyemerera muterekaho subscribe rwose zizamuke nibura subscribe nk'igihumbi na 500 gutyo ndazishaka. Unyemerere rero muziterekeho, mugire rero ijoro ryiza. Gahunda za Ibendera TV
TV zirakomeza n'ubundi makuru atandukanye tubategurira kandi tukabagezaho. Nge nitwa Mukada, bye, ciao ciao.